Kako si počeo da sviraš gitaru? Želio sam da naučim Stairway to Heaven. Možeš li nam je odsvirati? Ja se izvinjavam, mogu li ispočetka? Mogu slušati ove više gluposti. Gospodo, slušate emisiju Nikad načisto. Vaš domaćin je pjesnik i pevač Dušan Đurović. Njegov današnji gost je revolucionarni, nepotkupljivi, neustrašivi, kontraverzni Marko Milačić. Dobar dan svima, moje ime je Dušan Đurović, hvala kolegi na ovako grandioznoj najavi. Ja imam malu tremu, pošto preko puta mene u studiju Radija Vijesti je Marko Milačić, medijska zvijezda Crne Gore i ne samo Crne Gore, nego i šire. Prije svega... Samo izvoli. Dobro večer i... Dobro večer, 5 sati. Hvala ti prvo na ovakvoj najavi. I pod jedan, zašto kontroverzni? A znaš zašto te to pitam? Da krenem odmah u veoma jednu interesantnu stvar. U našoj državi postoji jedan veoma interesantan termin, a to je kontroverzan. I sad, inače to je termin koji je itekako obožavaju pripadnici naše vlasti. Oni žele da tim terminom okarakterišu sve one koji su definitivno s one strane zakona, ali moraju da nađu u jeziku neki termin pa da ih onda, ovako da kažem, aboliraju od svega toga. Tako da je kontroverzan jedan, evo sad čitam ovdje Safet Kalić, jedan Cane Subotić, svi su oni kontroverzni, a u suštini to je najblaže rečeno eufemizam. Dobro, da preuzmem ja emisiju u svoje ruke ako dozvoliš. Prije svega, kakav je osjećaj biti medijska zvijezda? Recimo, mene je danas samo zvalo 20-ak ljudi da me pita kako si došao do njega, pa što ćeš da ga pitaš i slično. I ja sam stvarno osjetio jednu dozu pritiska i treme koju trenutno imam, jer ipak se digla prašina velika oko tvog imena u zadnjih nekoliko mjeseci. Kako se osjećaš povodom toga i kako je uopšte došlo do toga? Prvo ću ti reći, ne treba da imaš nikakvu tremu predanom, lagano, znači bit će lagano, polako, ništa neće da te boli. Hvala. Tako da polako, daj mi ruku. Ovako. Znači, sad šal na stranu, uopšte se ne osjećam kao medijska zvijezda, već kao čovjek koji je u jednom trenutku, a to ne smatram nikakvom velikom zaslugom, uradio samo ono što je osjećao. Međutim, očigledno da u Crnoj Gori medijske zvijezde postaju oni ljudi koji rade nešto što je u normalnim društvima u stvari i obaveza. Međutim, pošto mi nismo jedno normalno društvo, onda se neki događaj, neki, da kažem, bunt na najnižem nivou, želim tako da vidim ovo što sam uradio, posmatra kao kontroverzno, revolucionarno, medijski, nevjerovatno, aktuelno i tako dalje. Međutim, da se to desi u jednoj državi, u Americi i na zapadu, to je bilo nešto potpuno obično. Ja ne bi bio ni interesantan u stvari. Dobro, ali interesantan si ovdje, pričamo o Crnoj Gori, hoću ti kažem, situacija je takva da u stvari konteksta. Uopšte nije situacija, ja čak mislim da to nije uopšte nešto urađeno veliko, kao što si ti naznačio, naprotiv. Međutim, takvo je stanje kod nas. Tako je predstavljeno. Tako je doživljeno. Od velikog broja novinara, vlasnika medija, nevladinog sektora, desila se velika stvar u javnosti. Sad, koliko je to suštinski značajno, to ćemo da vidimo i to će pokazati vrijeme. Sad, mene interesuje ono što u stvari pretpostavljam interesuje većinu naših slušalaca. Da li si ti uopšte produžio ugovor sa, da ne kažem, javnim servisom, radio televizijom Crne Gore? Prije nego što ti odgovorim na to pitanje, reći ti da ta sva stvari, ti detalji, formalno pravni, produženje ugovore, to je stvari manje bitno. Bitno je ono što je iza svega ovoga, a to je veoma jednostavno reći i formulisati, a zvuči ovako. Ja sam samo želio da kažem ono što mislim i da razmišljam na glas,
A pošto radim u televiziji Crne Gore, to nije bilo dozvoljeno i to nije opšte prihvaćeno. A kad smo već kod tih formalno pravnih stvari, ugovor treći po redu koji treba da potpišem, još nisam potpisao, zbog toga još nije potpisan, tako da mi nije produžen, a ovaj mi ističe 9. jula, to je sjutra. Tako da ja još ništa ne znam, očigledno čuo sam da su neki drugi ugovori potpisani, moje je sad na razmatranju, trebalo bi, očekujem da dobijem neki aber, vjerojatno do ponedeljka, jer tamo bi trebalo, vidio sam da sam na odmoru od 11. jula do 1. avgusta. Ti si u stvari trenutno u Kučima, je li tako? Ja sad premjeravam imovinu i mi smo trenutno na Kruševom dolu. Ja i ti trenutno. Pa dobro, malo pirka, ali dobro, lijepo, brskut. Da, sad čitava priča je u stvari počela kad si ti javno podržao proteste koje je organizovala nevladina organizacija Libertas. Reci mi, da li si u tom trenutku mogao da pretpostaviš što će se desiti? Ja sam baš ti si svjesno ušao u to, je li tako? Naravno, potpuno svjesno. Ja sam čak drugu, kad sam ga zvao da pođemo do tamo, rekao, budi spreman da tamo i budu mediji i oprilike koncipiraj što ćeš reći, baš tim riječima. To sam rekao drugu Nebojši Popoviću, i oni kuću, oni tu odavde blizu su Bala. U stvari, oni s Meduna. I ja sam mu to rekao, znači, bio sam svjestan da ja radim u javnom servisu Crne Gore i da moje prisustvo tamo će izazvati određenu pažnju. I bio sam svjestan i toga da su oni tražili tokom svih tih protesta i ostavke mojih direktora. Međutim, ja naravno nije meni bio primarni cilj da idem tamo da tražim ostavke mojih direktora, već želio sam da, kako sam i tada rekao, da učestvujem u buđenju građanske svijesti. To je bilo samo na pola kilometra od moje zgrade, od mjesta gdje živim. I bilo je nekako ne fair. I osjećao bi se čak, iskreno rečeno, i da lažem sebe ako ne bi bio tamo. A onda sam i naravno tamo pošao i rekao sam, bila je televizija i naravno rekao sam, ispričao sam sve to što sam rekao i na kraju krajeva, veoma indikativno. Ja sam za medije dao jednu izjavu koja je veoma benigna. Znači, buđenje građanske svijesti. Ja nisam rekao ni hoćemo da hapsimo lopove, ni da ide u zatvor gospodin Đukanović, ni ostala ekipa, da ubijamo, ništa. Veoma benigno. Nisi ni pozvao na lov na zeče, ni bilo što slično, ni to, ništa nije bilo toga slično tome. Dakle, izjava je bila krajnje benigna. Međutim, živimo opet i kažem u takvom društvu da je to izazvalo sve. U stvari, to je stvarno, Dušane, to je bio samo povod, tako da kažem, za sve ono što se desilo i to je to. A dobro, reci mi kako su reagovale tvoje kolege iz matične kuće, iz radio i televizije Crne Gore, da ne kažem iz javnog servisa, i jesi li osjetio neku promjenu u njihovom odnosu prema tebi? Što se tu dešavalo recimo nakon? Oni su, da kažem, ovako na ličnom nivou, naravno uvijek znali i to mogle pretpostaviti moje ubeđenje. Ja sam pisao i prije toga i za vijesti, kao i sada, pošto tamo sam sad komentarišan za taj list, pa možemo reći da smo tako na neki način i kolege. I onda ja nisam ni očekivao, iskreno rečeno, ne samo od mojih kolega iz televizije Crne Gore, nego uopšte od našeg ESNAF, ovako da kažem, jednog dijela ESNAF. Uopšte nisam očekivao neku sad, neku podršku veliku i na taj način. Ne mogu, bio bih neiskren kad bih sad prećutao to da me je malo ipak zaboljelo to što oni nisu ništa rekli. Naročito kolege iz moje redakcije, da kažem, baš spoljno-političke redakcije u kojoj ja radim, nije bilo ni na jedan skoro način, javno nikako, a ni privatno. Čak je išlo u neku krajnost da je bilo i nekih, da kažem, nekih malicioznih komentara, toliko tipičnih za Crnogorce. I to je to. U jednom trenutku sam se osjetio usamljeno u tom trenutku. Ali opet kažem, to je sasvim sad manje bitna stvar, ali ne i neznačajna. Međutim, onda tvoja samoća se pretvara u nešto sasvim drugo i pojavljuje se jedna grupa intelektualaca, novinara, vlasnika medija i jednog dijela civilnog sektora i daju ti jednu vrlo jaku podršku. Čak su i ti ljudi napravili protest ispred televizije Crne Gore. Kako ti gledaš na to? Koliko ti to sve znači? Ovako, u početku kad se sve to desilo, kada je se dogodio taj neposredni povod, kada sam sklonjen iz televizije i kada sam došao, u stvari ovdje gdje se sad nalazimo u kući, ovdje u Kruševi do, da premijeravam imovinu, onda je sve to, da kažem, ja sam napisao tekstu i shvatio sam, kao što sam rekao u tom prvom tekstu Udica laži, prvom tekstu, nakon svega toga, što sam prije pisao, ja sam rekao da me iznenadilo koliko ljudi je ipak
kliknulo taj moj Facebook nalog, koliko ljudi me zvalo i osjetio sam jedan optimizam i osjetio sam da postoji dosta ljudi u našem društvu koji osjeća isto što ja, što i ti, što i mnogi drugi ljudi koji pokušavaju da kritikuju i žele da kaže ono što misle. I onda se na to nadovezala i ovi svi ti ljudi koji su me itekako podržali, prvo u svojim tekstovima, veliki broj tih intelektualaca, novinara i tako dalje. I naravno to je sve kulminiralo podrškom ispod zgrade televizije. To je bilo jedno nevjerovatno iskustvo. Zato što su tu došli otprilike svi ljudi koji nešto po meni znače u ovom trenutku u Crnoj Gori na tom intelektualnom polju i koji su u skladu sa onim što je rekao Noam Chomsky u eseju Odgovornost intelektualca, da odgovornost raste sa privilegijama. Dakle, oni su ipak odlučili i u posljednjem periodu i prethodnih godina i posljednje decenije da se ne mire sa onim što se dešava i pokazali su to sada. Dali su me veoma jednu iskrenu, bezrezervnu podršku i došli tamo. Tamo su bili svi. Evo da kažemo crno-bilo gledano, od ovih predstavnika, da kažem, procrnogorskih do prosrpskih, svi ujedinili su jedan, da kažem, građanski skup, gdje nije bilo predstavnika iz političkih partija aktualnih, tu su većina bili ljudi iz civilnog sektora, nevladinih organizacija, novinari, profesori univerziteta i dali su mi jedan nevjerojatno ohrabrenje. Međutim, sa njima sam ja, sa većinom od njih sam ovako i lično prijatelj, dosta ih znam, tako da sam ja i još prije znao da oni mene podržavaju, da dijelimo mišljenja, bolje rečeno tako, nego da podržavaju. I jako sam zadovoljan zbog toga. Sad, izvini što te prekidam, ali prosto ne mogu da odolim da te pitam sljedeću stvar. Kako onda objašnjavaš, recimo, da ti si u svojim tekstovima pominjao taj slučaj, kako onda objašnjavaš i kako je moguće uopšte da se dešava sljedeća situacija? Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin napadnu urednika vijesti Mihaila Jovovića i niko, apsolutno niko, nijedan čovjek se ne pojavi, nijedan novinar se ne pojavi ispred zgrade Skupštine opštine Podgorica. Čak par dana nakon tog incidenta su oni imali neku sjednicu gdje su svi bili. Kako prosto objašnjavaš da se tada nije napravio apsolutno nikakav protest? Ok, bilo je tekstova, bilo je podrške i slično. Međutim, kako objašnjavaš da tada nije napravljen protest? To je veoma interesantno. To nisam ja osoba za to. Dobro, tvoje mišljenje, interesuje me tvoje mišljenje. Mihajla Jovovića ja sam lično podržao iz ovoga i tako dalje. Jako se nismo znali, niti sam imao tada kontakt s njim, želio sam da podržim i to što se dešava sada, ne govorim o tome, o suštini toga što se desilo, ta neverovatna arhibahatost našeg predsjednika opštine, to što se neverovatno desilo, ali interesantno je, mislim da se nije na tom nivou desilo. Sad, šta bi to moglo da bude, zbog čega se to... Nemoj mi reći da je ova tvoja situacija značajnija u nekom smislu od ovoga što se desilo. Prije svega ne želim da rangiram. Pa ne želim ni ja, ali čisto te pitam. To su različite stvari. Postavljam ti konkretno pitanje. Tvoje mišljenje. Kako je moguće da niko nije napravio protest i da niko nije pozvao na protest zbog toga što se desilo Mihajlu Jovoviću? Prvo ja ću ti reći pod jedan da ja mislim da ti ljudi koji su bili na ovom protestu, koji su podržali mene, svi bi podržali i podržavaju Mihajla Jovovića, čak mnogo više nego mene. To su prije svega njegovi prijatelji, direktne kolege, poslodavci i tako dalje. Znači, svi ti ljudi imali su mnogo više prostora da njega podrže, a ne mene. Tako da ja mogu samo budem... Da li recimo ti bi palo na pamet da ti pozoveš neke svoje kolege i da napravite protest ispred Skupštine opštine Podgorice? Pazi, ja sam njega zvao lično u tom trenutku, ja nisam, da kažem, bio, pošto evo što sam ja uradio, ja sam predložio sada, posljednji put i tako, rekao sam i, to sam rekao i Mihajlu i tako dalje, da bi idealno bilo i da bi ja volio, to je kao jedan moj predlog, da u septembru kad počne to famozno suđenje njemu, ta lakrdija od suđenja, da bi najbolje bilo da sva ta ekipa koja je došla da podrži mene, idemo tamo, jedva čekam da pođemo da idemo u sud, u sudnicu tog dana u septembru. I ja ću i tekako biti naravno i tamo i to sam rekao i njemu i da sad, eto, to je to što ja osjećam, što ja mislim. Dobro, da se previše... A to ćeš pitati te neke druge koji su često... Ne, okej, ja samo, evo, ti si trenutno gost, pa sam htio da čujem tvoje mišljenje. Zapažanje, interesantno može biti pod jedan,
evo sad da vidimo kako to izgleda. Ja sam čak, evo samo da kažem još ovo, ja sam čak tada, što je meni bilo iskreno neukusno, čuo neke priče da su ljudi na godišnjim odmorima i slično. Mislim, ja smatram da kogod ima malo intelekta, ali tako, i ko je čak ispod prosječne neke inteligencije, ne bi povjerovao u tu priču. Ali da se ne bavimo više tim. Ti si li ga ti podržao? Kako misliš, jesam li ga ja podržao? Ja tada nisam radio u medijima, to je potpuno nebitna stvar u ovom trenutku. Interesuje me sad jedno konkretno i vrlo jasno pitanje. Što misliš o generalnom direktoru Branku Vojičiću, pošto je on ipak tvoj pretpostavljeni, i što misliš o direktorici televizije Radojki Rutović? Što misliš o generalnom direktoru Branku Vojičiću i o direktorici televizije Radojki Rutović? Kao profesionalno, naravno. Profesionalno kako? Profesionalno kao tvoje nadređene, kao tvoje pretpostavljene, kao tvoje, jeli? Da. Pa mislim da u ovom trenutku, da ne bih govorio personalno, mogu ti reći o televiziji Crne Gore, pošto to je znak jednakosti. Ja sam to već i rekao par puta i dosta puta. Prije svega smatram da, i to je ono što duboko osjećam, da je javni servis u ovom trenutku kidnapovan od strane režima u posljednjem periodu dugo vremena, da je javni servis igračka u rukama Mila Đukanovića, Milana Roćena, Duška Markovića i ekipe, sa naglaskom na ovom u sredini. I mislim da sve to je produkt uređivačke politike naše televizije. Ona je državna, uvijek bila, po defaultu je takva, međutim to nije razlog da ljudi ne pokušavaju da kažu ono što misle. Dakle, vrlo jasno, direktno je povezana ta ideja javnog servisa, koja je u suštini problematična. U Sjedinjevačkim državama vi to nećete naći. Savjet televizije Crne Gore bira parlament. Savjet, sad je to itekako aktuelno, je iznad generalnog direktora i direktora. Dakle, to je ta hijerarhija. Kada naš narod shvati da mora da promijeni ovu vlast, onda će indirektno promijeniti savjet, a onda će indirektno promijeniti i generalnog direktora i direktora i urednike. Dakle, problem je mnogo širi nego samo personalne prirode, šta mislim ja o generalnom direktoru. To je manji problem u odnosu na ovaj veći problem koji se tiče vlasti i režima. Da preformulišem pitanje, recimo, tvoj prvi susret nakon svega onoga što se desilo sa Brankom Vojičićem, u nekom liftu, u bifeu, nije bitno, u hodniku. Jeste li vi razgovarali? Kako je to izgledalo? Pa ovako, ja uvijek razdvajam tu personalnu stvar. Ja kažem, ja mogu reći nešto personalno prema ti, tebi sad isto mogu reći, ok, si momak, dobro komuniciram. Međutim, kad dođe kad se pređe ta jedna granica, kad dođemo do tačke mimo i laženja, u profesionalnom smislu, tu nema onda veze da li si ti dobar prema meni, ja prema te. Pa da, ja te pitam čisto profesionalno. U profesionalnom smislu, mislim da je to nebitno kako ja vam komuniciramo, to je manje bitno. Bitna ipak... Dobro, okej, što misliš o načinu na koji on vodi i kuću? Eto, tako da postavim pitanje. Pa, ja mislim da sam dovoljno rekao. O tome kakva je naša kuća. Prosto mi se nameće pitanje, ti si tamo 3,5 godine, nemoj mi reći da je prije 3,5 godine bilo nešto mnogo bolja situacija. Kako si ti trpio sve to što si evo malo prije rekao o radio televiziji Crne Gore? Prosto me to interesuje. To mi je veoma drago da se me pitao zbog toga što je to jedno tipsko pitanje. Da kažem, vidim sad po nekim komentarima, prosto se nameće. Da, nameće se ta teza i zbog toga je interesantna. U našem društvu ljudi pokušavaju da sagledaju stvari, znaš kako, sa nekog moralnog olimpskog pijedestala. Ne kažem se za tebe, ja apsolutno ne postavljam stvari na taj način, samo me interesuje, evo možemo da izvadimo tvoje tekstove i da citiramo što misliš o vlasti i o sponi između vlasti i televizije, i samo prosto mi se nameće jedno potpuno normalno ljudsko pitanje, kako si ti mogao da izdržiš kad si već ovako kritičan, kad nazivaš recimo Crnu Goru iz razloga koje opravdavaš u svom tekstu zemlja leš i slično. Ne, to sam rekao za Demokratsku partiju. Ok, ali postoji zemlja leš i slično. Znači, interesuje me, postoje i drugi mediji, da ne kažem slobodni, zar nije logično da ti ne provodiš 3,5 godine u radio televiziji Crne Gore, koja je takva kako on si je opisao prije par minuta, nego da potražiš uhljebljenje u nekoj drugoj kući gdje bi ti možda mogao potpuno da se izraziš. Pa upravo je to razlog zašto sam ja u toj kući.
znači to što si ti sad rekao, to je suština. Jer ja sam rekao da je upravo moja novinarska dužnost i obaveza da budem u toj i takvoj kući. Upravo je to suština svega ovoga što ja radim. Ti si u stvari htio stvari da minjaš iznutra, je li tako? Upravo tako. Međutim, nisam ja... Koliko si uspio, jesi zadovoljan? Sad ću ti reći. Međutim, nisam ja ušao u televiziju sa ciljem, sa agendom, svojom ličnom idejom da minjam. Da. Ne, to je bila kao splet nekih životnih okolnosti. Poslije fakulteta došao sam i tako da u televiziju i tako i počeo tu da radim. Takav je život. To je možda bila srećna, možda nesrećna okolnost, to će vrijeme pokazati, ali tako je to bilo. Međutim, poslije, kako sam ja odrastao, pošto sam ja 85. godište, to treba naglasiti, znači ja sam prvi poslovni novinarski angažman imao u televiziji Crne Gore, tu sam počeo i tako dalje. Ja sam naravno i odrastao, ali opet kažem, 3 godine i nešto je vrlo malo, opet, to je jedan kratak period, ali to ne želim sad da se opravdavam, nego ovo da ti kažem. Ja sam u televiziji Crne Gore našao jedno svoje ostrvo slobode. Da tog ostrova slobode nije bilo, ne bi bio tu ni dana. A to je spoljnopolitički magazin Globus. Ja sam u tom Globusu dosta priloga napravio, dosta emisija i vjeruj mi, to što sam ja napravio u tom Globusu, ne ja, nego te moje prilozi i određenih mojih kolega, nećeš naći ni na jednoj televiziji u Crnoj Gori, spoljnopolitičkoj. Imaš ih na YouTube-u, ukucaš Marko Milačić, 20-ak ima priloga. Ja sam i zbog nekih i sklanjan sa Globusa i na kraći period, pod jednom prilikom, onda imao sam ti nekih svojih situacija kada sam bio, da kažem, cenzurisan. Kada je to cenzure vrlo često u svim medijima. Ali da nije bilo tog ostrova slobode, bio sam ja prevashodno, kad sam došao u televiziju, kad sam rekao sam, želim samo da radim spoljnu politiku. I to sam radio. Međutim, kako sam odrastao, kako je, vrijeme prolazilo, onda sam shvatio da čovjek ne može da bude samo u spoljnoj politici. Jer je to na neki način zatvaranja očiju pred unutrašnjom politikom i na neki način laganje sebe. U smislu da, kao što je Kiš iskritikovao Andrića, Andrić je bio odličan pisac, a Kiš kaže, ali mu zamjeram što je obrađivao samo svoje dvorište. Znači, nije ipak bio previše angažovan, subverzivan. U tom smislu, ja sam shvatio da bavljenje spoljnom politikom, iako je, opet dodajem, i spoljna politika, svako je mogao i mnogi su shvatili i tekako direktno moj odnos prema vlasti i preko tih spoljnopolitičkih emisija, ja sam tu govorio o NATO savezu, o mnogim, i tekako, pa mnogi me ljudi kritikuju da sam, etiketirali su me kao čovjek koji mrzi Berlusconija. Onda znamo da je Berlusconi naravno državni prijatelj i tako dalje, državni prijatelj, a narodski neprijatelj, sad da kažem. Znači, to je ta teza. I onda sam ja pokušao da radim unutrašnju politiku, dobio sam čak i priliku radim neke emisije, kratke forme, to nisam mogao odmah se skrenuti. I ovo je prva prilika u svom tom mom radu, kad sam ja došao do klasične cenzure. I odmah sam iskoristio, da kažem, pobunio se protiv nje. Da je ona došla za pola godine, na taj način, isto bi ovo radio. Da je došla prije 3 godine, ja bi isto to radio. Naravno, i kako čovjek ulazi u novinarstvo, spoljna politika, ja sam imao fiksaciju s spoljnom politikom, obožavao sam i sad je volim, naravno, i to je, da kažem, pred mnogim se pojavio taj moment interesovanja tvog za unutrašnju politiku? Pa evo ovako, je to od skoro ili kako? Ne može se to prije svega okarakterisati tako sad, ne možemo povući crtu. Međutim, to je išlo tako, ja pišem za vijesti, počeo sam da pišem, ako ćemo sad ulazimo u tu, premda mislim da je to nepotrebno sad da idemo toliko u detalje, ja sam počeo od 2008. godine da radim u televiziji, a od 2010. naprijed počeo sam u januaru da pišem za vijesti, tako tekstovi, tako, znači to je bilo prije 1,5 godine, prije svega ovoga. A onda i dodatno, ako već hoćeš... pseudonimom, ako se ne varam, tako? A onda ako već hoćeš da znaš i ako već idemo u tu polemiku koja mislim da ta teza da je malo problematična i u njoj osjećam određenu dozu onoga što se radi prema Slobodanu Pejoviću. S moje strane, ne govorim se o tebi, ali to je jedan stav koji je, da kažem, primjećujem kod određene grupe ljudi. Ja samo postavljam pitanje koja prosto se nameću. Koja je to teza? Slobodan Pejović, a sad ti kažem... Kako smo došli do njega sad? Analogno je direktno kao ovo moje. Slobodan Pejović koja je, a i dobra teza da kažemo nešto o tom čovjeku, evo da iskoristimo priliku. Isto to, u ovoj državi, znači ne bi bilo priče o Slobodanu Pejoviću da on nije progovorio. Razumiješ? I onda mu sad svi spočitavaju zločin, ne deportacija, nego zločin istine. Njima smeta ta istina Slobodana Pejovića, a nešto je on progovorio.
a ne što je možda deportovan. Znači, želim sad da ti kažem, to je ta matrica našeg razmišljanja. Jer, pa, onda se može postaviti pitanje zašto Kiš nije kritikovao ako je rođen 35. 55. Zašto nije kritikovao tada? Zašto Andrić nije... Ne, naravno sad, niko ne misli da ja želim poistovećivati s tim ljudima. Nego, hoću ti kažem da pokušam da razobličim tu matricu i opet ti kažem, drago mi je da sam dobio priliku ovdje kod tebe, znamo se, i da kažem krajnje iskreno da ti u ovom, da kažem, u konverzaciji kažem, ja sam opet 85. godište. I ja mislim da sam ja na početku uradio stvari, na samom početku. Ok, u jednom trenutku, pošto prije nekih 4 mjeseca, odnosno malo više od 4 mjeseca je krenula čitava ova priča, u jednom trenutku je, barem meni, izgledalo kao da se priprema teren da ti pređeš na neki drugi medij. To je vjerojatno i nekim drugim ljudima izgledalo. Sad interesuje me, znači, to do toga neće doći, je li tako? Prešao sam u vijesti. Kako si prešao u vijesti? Trenutno pričam s tobom, šalim se. Nego mislim oko tvog angažmana konkretno. Ovako reću ti, bilo je tih priča, to su klasične čaršijske priče, nekih ljudi i ja ne znam odakle njima ta ideja. To je veoma i psihološki interesantno. Dušane, znaš zašto? Ja radim nešto da bi prešao u drugi medij. Ne u tom smislu, nego... Ali sad ti ne polemišam sad to sa tobom, nego sa tom tezom koja je opet kao ova prošla veoma interesantna i indikativna. Znači, ljudi kod nas u Crnoj Gori, ako neko nešto radi, ako ima neke ideale, ako oni odmah misle da to čovjek treba da unovči. To je naše stanje. Marko Milačić je uradio nešto, opet kažem, ja ne smatram da je to nešto, koliko sam mogao, to je više zbog sebe sam ja uradio, zbog svog ličnog osjećaja, zbog osjećaja prema sebi, istine prema sebi, zbog lagodnosti, prema svojoj savjesti. Oni onda smatraju da kad čovjek nešto radi tako, mora da to materializuje. To je Crna Gora. Znači, Marko uradio nešto, sad će se prebaciti da se... Ali, znaš zašto? Ja mislim da su to određene, dosta podgrijavaju to i neke, znaš kao, neke udbaške, neki centri i tako, neki ljudi poplaćeni, neki maliciozni, mali i sitni ljudi, krtice. Ali ovo da ti kažem, što je veoma interesantno u toj stvari, a tiče se isto ovoga. Ja, na primjer, kad sam to sve uradio, ja ne želim, ja sam rekao ljudima određenim, ja sam imao ponude. Ja sam te ponude odbio. I direktne i indirektne. Ali ja sam rekao to svom generalnom direktoru, bilo je u vijestima, kad je on meni rekao, ti ovdje ne pripadaš, nije ti ovdje mjesto, traži drugo mjesto. A ja sam njemu rekao, ja ovdje pripadam i ovdje mi je mjesto. I dužnost je moja tu da budem. A sad tebi kažem, ja bi ostao u televiziji Crne Gore sad i da mi plata 1 euro. Zato što mislim da je to... zbog onoga što sam ti rekao, mislim da u tom javnom servisu treba tu da bude. Zašto bi ja išao iz javnog servisa? Ali zašto kad ti ne dozvoljavaju... Molim te, samo dozvoli jedno pitanje da postavim. Znači, skroz se skreće, da skrenemo sad priču sa toga da li ti treba da materializuješ nešto ili ne, to je potpuno nebitno u ovom trenutku. Ti si u izjavi koju si dao dnevnom listu Vijesti rekao da je Radojka Rutović bukvalno izgovorila laž kad je rekla da si ti u stvari tražio da ideš da premjeravaš zemlju i slično. Ja samo pitam tebe, pošto meni tu nije, interesuje me, zar se ne bi bolje ti kao čovjek, znači, pusti sad svoju profesiju. Zar se ne bi bolje ti kao čovjek osjećao u nekom drugom mediju, nekom od ovih medija iz kojih su te ljudi podržali svesrdno i iskreno, nego u mediju koji te ne želi, koji ti, evo rekao si sam malo prije da ti je Branko Vojčić rekao da ti tu ne pripadaš. Ja sam to pokušavam. Nema ovdje nikakve šire priče od toga, od tog nekog ljudskog svakodnevnog odnosa. Prvo, ja nisam rekao da je Radojka Rutović to rekla, nego sam rekao da je to stav televizije Crne Gore i ja uopšte to... Dobro, izvinjavam se, grešku sam napravio, izvinjavam se. Ali rekao sam da je to u pitanju laž i to je naravno klasična laž. Ja sam rekao, ona priča o tome zašto smo sad, znači mi ovdje, tako u kućima, premjeravamo imovinu, to je klasična laž i to sam je rekao. A da li bi ja se bolje osjećao u drugom mediju? Zašto bi se osjećao? Zašto kad ja želim da budem, ako postoji u Crnoj Gori, ja sam to rekao i u predstavnicima OEPS, jedan čovjek koji se ne slaže sa politikom ove vlasti,
sa ovom antipolitikom, ovom lakrdijom od politike, ja imam obavezu da budem u tom javnom servisu. Taj javni servis je finansiran ti ga finansiraš. I tvoja porodica, i moja porodica. Ne finansira ovo... A oni ti kažu da si ti nepoželjan. Oni? Ko su oni? Oni direktori, urednici. Zašto direktori? Kako se ti osjećaš u društvu? Pa izvini, kako se ti osjećaš u društvu u kojem kažu da sve cvjeta i da je vrhunski, hoćeš i da se preseliš u drugu državu? Ne, to je malo šira priča. Ali dobro, ako ti gospodin premijer ili ovaj sadašnji ili onaj vječiti kaže da je ovo država prosperiteta, hoćeš da se preseliš u Srbiju, Hrvatsku ili Francusku? Pazi. Ili ćeš probati u Crnoj Gori da preko glasačkog listića i svih mogućih stvari da promijeniš. Znači, to je, baš mi je drago što pričamo o ovome, zato što je to suština. To je prava stvar. Znači, smatram da je to kontralogika. A logika je sljedeća. Logika je da ja treba da budem tu i da pokušam da prije svega na ličnom planu, znaš kako? Kad se to pojednostavi, znači ti misliš drugačije, bježi iz televizije. Ne, ovo kažem ja što oni kažu meni, ne kažem sad da mi ti kažem, naravno. A onda šta ja kažem na ličnom planu? Prije svega, zašto ja da bježim? Tu se javljaju 1000 psiholoških mehanizama. Jedan koji nije najbitniji jeste taj zbog čega ja da idem. Ko je ovdje u pravu, treba li idem ja ili vi? To isto kažem i to treba i čitav narod da kaže. Isto ovo što se meni desilo dešava se na nivou države. Treba znači idite vi, gospodo, političari. Treba vi da pođete, a ne mi. Ok, meni iskreno, i preći ćemo na neku drugu temu da se previše ne zadržavamo. Tu meni iskreno to djeluje kao da tebi tvoja djevojka kaže između nas je gotovo, ti više nemaš što da tražiš sa mnom, a ti pričaš kako u stvari ti želiš da budeš sa njom. Ali u redu, ako se ti tu osjećaš dobro, meni je to potpuno redu. Moram ti kažem, izvini. Ja svjestan sam da to ne možeš da shvatiš. Ne možeš da shvatiš to. Prosto teško je shvatljivo. Ali znaš zašto? Ljudi moraju da čine neke stvari, pa ili Njegoš rekao neka bude što biti ne može. Jesu li 68-aši govorili budimo realni, tražimo nemoguće. Pa kako ćemo uraditi nešto i promijeniti i taj javni servis i ovu Crnu Goru ako tražimo samo moguće? Pa evo kako iz redakcije spoljne politike, iz Globusa, kako? Zašto? Prvo, ja sam Marko Milačić. Dobro. U tom Globusu ja sam Marko Milačić kao čitavi Marko Milačić. Nisam ja spoljno-politički Marko Milačić, nego Marko Milačić sa svim mojim karakteristikama, sa svim mojim tekstovima, sa svim mojim namjerama, željama, pobudama i političkim stavovima. Dakle, u toj televiziji Crne Gore ja nisam neko ko piše samo o Libiji. Ja sad radim u televiziji Crne Gore, Dušane, trenutno. A evo pričamo ovako. Zašto ne probati? Evo, sutra mi stiče taj ugovor. Hoćemo da vidimo. Meni je, na primjer, tekako što mi je bilo važno u svojoj priči podržao Leopold Maurer, da kažem tako podržao, tako sam ja to shvatio kada me primio. A opet isto pitanje, zašto nije primio Mihajla Jovovića, ni to ne znam, ne mogu da ti odgovorim. I to je meni čudno. Jer ja sam na strani Mihajla Jovovića, a ne njih. Tako da je i meni čudno, kao i njemu. Jer ja sam tu. Ja njega podržavam maksimalno. Ja dočekam da dođem na to suđenje. Ali to je to. Ok. U prošloj emisiji gost je bio Boris Dežulović i rekao je nešto o čemu je i pisao u mnogim svojim tekstovima i o čemu je govorio u mnogim svojim intervjuima, a to je u stvari, i tekako se tiče dosadašnje priče, to je u stvari priča o slobodi medija. I sad, on je naglasio jednostavno da danas ti možeš da kažeš da je Đukanović lopov, da je Sanader kurvin sin. Neka, nemoj. Ali da, ne, ovo je citat Borisa Dežulovića, ali da jednostavno ne smiješ da diraš u oglašivača, odnosno u njegovo veličanstvo direktora marketinga, pošto on određuje ko ide i što ide. E sad, mene interesuje o kakvoj mi slobodi medija pričamo, ako jednostavno postoji niz firmi u kojima mogu da se dešavaju najveće moguće afere, a ti jednostavno
se praviš kao da to ne postoji, kao da se to ne dešava. Interesuje me tvoje mišljenje o tome. Mislim da je to više globalni trend nego što je situacija u Crnoj Gori. Dobro, u Crnoj Gori je svakako, ajde da pričamo o Crnoj Gori. Ali manje, to što on rekao, to je itekako tačno, da su u stvari oni šefovi marketinga, pravi istinski direktori, i on ima veoma interesantnu aferu s tim. On je mogao i napisao je najpljuvački, po znacima navoda, tekst o Allahu i prošao je, ali nije prošao onaj u kojem on kritikuje, ne znam, neku vodu, a vlasnici te vode su i finansijeri oslobođenja u kojem je on objavljivao taj tekst koji nije objavljen, a zbog čega smo se i ja našli u jednom istraživanju, ako bude vremena, o tome ćemo kasnije, o slobodi medija, gdje su oni navele i njega i mene i Vedranu Rudan i Ivančića iz Hrvatske kao primjere rušenja slobode medija. Ali da se vratim na ovo. U Crnoj Gori, dakle, imamo situaciju malko drugačiju nego u Hrvatskoj, malko rudimentarniju, malo problematičniju i opasniju. Zato što ovdje imamo situaciju, nego smo se i mi sa njima izjednačili 1:1 u ubistvima novinara. Ali smo prednjačili dugo vremena dok nije ubijen Ivo Pukanić, tako da je situacija problematičnija, tako da kažem, i veći je problem za novinare. Ali ima i toga, naravno, ti vlasnici određenih medija, isto, ali to je i logično, tako da kažem, oni moraju, koliko god je to problematično, i sam je Boris Dežulović rekao, ali to ne znači da ja ne želim da iskoristim taj moj kutak, da pišem u tome, dok god ja mogu da pišem ono što mislim, dok ne mogu, ja ću preći na drugo mjesto. Tako je on uradio, on je taj tekst objavio u drugim novinama i tako da. Kad smo već pomenuli Dežulovića, ispratio si njegov nastup sa hrvatskim piscem i kolumnistom Predragom Lucićem. Reci mi neke svoje utiske i uopšte kako gledaš na taj njihov pristup i na to sredstvo koje su oni izabrali. Pa veoma interesantno, eto ja sam to snimio i kamerom na mobilnom telefonu, pa izašlo i na sajtu Visti i dosta je bilo gledano i da kažem, sudjelovao sam, da kažem, nekako u tome jer sam jedini to snimio i tako pustio i to su ljudi vidjeli i to je krajnje jedan veoma interesantan način subverzivno da se oni bore sa glavnim velikim temama, političkim, socijalnim, društvenim i tako dalje. Oni se ismijavaju tu mnogim nekim arhetipovima, mnogim nekim velikim temama u Hrvatskoj, u regionu i tako dalje. Tako i sa našim političarima. Oni su se posprdali sa budućim dolaskom pjevačice hrvatske, kako se... Hrvatska pjevačica? Pjevačica ova naša. Što je dolazila i nekad, što je pjevala Tereza Kesovija. Jeste, ona je došla i su rekli da je to krajnje licemjerstvo da ona dođe da pjeva ovim ljudima, prije pjevala onim ljudima, onoj garnituri, sad dođe da pjeva našim političarima. I jedan krajnje neverovatan nastup koji je trajao 2,5 sata, oni su uz vino, uz brojnu podgoričku publiku ismijavali sve te moguće stvari. I to je jedan dokaz da je humor u krajnjem slučaju ono što razara i što je najveća muka svih ovih političkih garnitura od vijeka. Jer oni po pravilu te političke garniture nisu previše inteligentne i ne razumiju oni toliko humora, a onda oni ne umiju da se bore protiv tog humora. A Dežulović, Lucić i takve ekipe su nevjerovatni. Oni jednostavno probijaju te ćelijske membrane sistema tim humorom i ulaze do same srži. I to su radili to već u Carveru. I bilo je odlično. Sad opet mi se nameće pitanje, da li smatraš recimo da tvojim tekstovima fali humora i ironije? Da li smatraš da su na momente previše ozbiljni, da se previše dubiozno bave analizom? To je pitanje stila. Jer evo, upravo si rekao malo prije koja je moć humora, ironije i ismijavanja? To je pitanje stila. Jednostavno tako. Oni tako pišu. Ne, kažem ja da ti treba da pjevaš svoje tekstove. Ne da pjevam, nego oni tako i pišu. To se što da ti kažem. Ali pitanje je stila. Znači ja koristim određenu dozu humora, određenu dozu, ima je u nekim elementima, ali ne pišem tako za sad. Možda ću pokušavati tako dalje. Imam neke ideje, ali ne želim za sad. Jednostavno takav sam. Ja da želim tako, pisao bi tako. Ali ja sam zadovoljan sa ovim. Dobro, okej. Sad ćemo da čujemo pjesmu koju si odabrao od... I ne znam koji izvođač, ali je pjesma o Che Guevari, jedan novijeg datuma, Siempre Che Guevara, remix jedne stare, one već veoma poznate pjesme, tako da sam izabrao to, a možemo poslije objasniti zbog čega. Okej, slušamo pjesmu.
altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todos hasta clara se despiertan para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Seguiremos adelante, como juntos aquí seguimos y confidente decimos: hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia. Slušate emisiju Nikad načisto. Moje ime je Dušan Đurović. Današnji gost je spoljnopolitički novinar javnog servisa radija televizije Crne Gore Marko Milačić, koji je ujedno i kolumnista vijesti, dnevne novine vijesti, ali tako? Dnevne novine vijesti. Evo, kad smo već čuli pjesmu o Che Guevari, ako možemo kratko, samo pošto nam je ostalo nekih 15 minuta do kraja emisije, ako možeš kratko neke svoje utiske o Che Guevari i o revoluciji uopšte. Pa, eto, u konceptu ove emisije da izaberemo gosti jednu pjesmu, ja sam naišao na nju zato što je stvarno Ernesto Guevara de la Serna ili Che Guevara ili komandant veoma interesantna i, da kažem, formativna ličnost u mojoj biografiji, tako da kažem, u srednjoj školi, i imam iza mog kreveta i dalje veliku njegovu sliku, veoma veliku, a prije svega zato što je on, to je veoma poznata priča i slušali smo to prije neko večer i u Carveru od Gerda Kennana, čovjeka koji je pisao knjigu Kennan, napisao knjigu o njemu, čovjek koji je bio živio revoluciju, bio je revolucionar, umro je kad je trebalo, za razliku od Fidela Castra. Sad da ne misliš da mi to volim, ali Fidel Castro je isto veliki revolucionar, veliki antiglobalista i čovjek za koga je Noam Chomsky rekao da je to uspjela neposlušnost, zato on smeta svima i naročito Washingtonu. I Che Guevara je čovjek koji je živio revoluciju, a revolucija je
Pekić je rekao da je to sveta ludost. Nešto što je potpuno kontra logike. U stvari, što kaže Pekić, logika u stvari i ubija. Tako da je revolucija nešto što je itekako potrebno. Balša Brković je to lipo na jednoj tribini koju smo imali o Wikileaksu, koju smo organizovali u Gradskoj knjižari, rekao veoma dobro da kada je govorio o Julianu Assangeu da koncept pobune nije još umro. I taj koncept pobune o kojem je pričao, o kojem smo kasnije pričali, je veoma važan u Crnoj Gori. Nepostojeći, ali ideja je važna, zato sam izabrao tu pjesmu o Che Guevari, čovjeku koji nam je itekako potreban. Ljudi poput njega su nam potrebni, razmišljanje poput toga je potrebno, a to je razmišljanje koje je kontra, koje je revolucionarno. Sreo si se sa Savijanom, evo, prepustit ću tebi da kažeš, eto, ako neko ne zna o kome se radi, ko je Savijano i da mi kažeš uopšte šta kaže Savijano. To je bilo tokom festivala internacionalnog novinarstva u Peruđi u aprilu i tamo je bilo, prvog dana se dogodio Savijano, mi nismo znali, naravno zato što je on pod pratnjom velikog broja policajaca, to Roberto Savijano, inače pisac kultne sada knjige Gomora o kriminalnoj organizaciji, narkoorganizaciji Camorra sa juga Italije i on je zbog toga sada na nepoznatoj adresi pod budnim okom policajaca i živi, kako on sam rekao, blindirani život. Kako je došlo do susreta tvog i njegovog? To je čovjek koga ja najviše poštujem iz oblasti novinarstva. On piše za Republiku, predaje na nekim fakultetima, veoma je mlad, stariji od mene 5 godina, 6 i tako dalje. Nevjerovatan lik, čovjek koji je rizikovao sve, koji je rizikovao vlastiti život, pobunio se, njegova je glava ucijenjena. Ko znao će da ikada u životu on moći da šeta slobodno? Vjerovatno neće, jer on je rekao da on zna jedan primjer jednog čovjeka koji je također rekao neku potpuno benignu stvar, ali kada je nakon 10 godina te pratnje i života na nepoznatoj adresi izašao na slobodu, njega su odmah ubili. A ovo što je uradio Roberto Saviano, zbog čega se ja njemu do neba divim, on je uradio nešto zašto bi mu trebalo 10 života da živi na nepoznatoj adresi da bi ovi ljudi iz Camorre to zaboravili. Dakle, tamo na tom festivalu on je bio i bio je neki neformalni susret polaznici tog festivala. Svi su bili kratko, ali ja sam njemu pomenuo da živim u Crnoj Gori. Njega je to zaintrigiralo. A zašto? Zato što naša država nije tajna, se povezuje sa mnogim kriminalnim radnjama iz prošlosti i sada trgovinom droge i tako dalje. Evo vidimo ova situacija koja je bila posljednja balkanski ratnik i tako dalje. Mi smo, znači, jedna, da kažem, veoma negativna priča u tom smislu. Naš imidž je veoma negativan. Ja to znam kad pođem na neki seminar i kažem Montenegro, ja volim da radim te ankete. Onda često pitam ljudi, i sad baš u Italiji Montenegro, oni odmah, prva asocijacija je neka takva, neke te vrste. I onda smo mi popričali, međutim on slabije zna engleski, priča engleski, što je inače tipično za Italijane, ali je dobro da se liječe kompleksi ovi ljudi koji osrednje znaju engleski i pričali smo, kratko je to trajalo, 10-ak minuta, nevjerovatno lijepo iskustvo jer je njega baš veoma rijetko se može vidjeti on. Veoma rijetko. Vi ste se slikali, jel tako? Jeste, to smo iskoristili, slikali su nas drugi. Nisam ja, jer ja inače ne volim to fotograficanje s ljudima i tako, čak mrzim to, ali je nevjerojatno iskustvo, ostavio sam u vizit kartu i napisao sam na njoj help us, criticize us, u potpisu Montenegro, ili u prevodu pomogli nam, kritikuj nas. I on je bio veoma oduševljen, ja sam to vidio njegovim očima, nije se nadao, ne vjerujem da bi, ali znao je dosta, to je bilo neposredno poslije njegovog intervjua koji je dao za jedne bugarske novine gdje je pominjao Crnu Goru i odbjeglog Darka Šarića i on je bio u toku i čim je pominjao te stvari on i tekako dobro zna. On je obaviješten i dao sam mu tu svoju vizit kartu i nadam se da će da okrene taj broj. Ako okrene, imaš ga kao gosta ovdje sa 20 policajaca. Super, odlično. To bi bilo jako zanimljivo. Odlično. Strašan čovjek. On je uzor. On je čovjek. On je novinarski Che Guevara. Znači, to treba da bude uzor svim novinarima ovdje. I treba svi da se stidimo naših dometa kada vidimo Roberta Savijana, koji je toliko mlad i potpuno, da kažem, čist. Naravno, sad ne govorimo o hrišćanskom smislu, čist. Grehova svakakvih imamo. Ali opet sad ne želim da zvučim kao ko, što misliš? Kao ko? Što misliš? Ko je naš filozof? Ne znam.
Ratko Božović. Ratko Božović, Svetozar Marović. Dobro, isto, u principu isto. Da se vratimo malo na domaći teren. Interesuje me tvoje mišljenje na sljedeću temu. Recimo, predreferendumska Crna Gora. Tada je javna tajna bila da je jedan dio medija, novinara i civilnog sektora koji su 90-ih bili jako kritički nastrojeni prema vlasti, prema ratu i svemu što se tada dešavalo, napravljen je dogovor između te ekipe ljudi da se jednostavno prećute mnoge stvari koje se dešavaju zbog višeg cilja koji se zove država. Malo ko od njih sad priča o tome. Jedna novinarka je rekla da se kaje što je prećutala mnogo toga i da smatra da je moglo i trebalo drugačije. Jedan drugi novinar je rekao da nije moglo drugačije i slično. Interesuje me... Ne znam to. Nećemo sad o imenima, ali pričam provjerene informacije. Ne, vjerujem ja tebi, nego časkamo pa... Dobro, ajde, ovo je živo. Sad interesuje me kako bi ti reagovao da si se našao u toj situaciji. A nije laka situacija, naravno. Nikako nije laka ta situacija. Ima Matija Bečković jednu finu pjesmu o tome kako on sanja da bi se ponašao u trenutku pred svojim dželatima. Bio bi uzvišan, bio bi veliki, pljunuo bi im u lice, a onda na kraju samo u jednoj rečenici, jednom stihu kaže, a možda bih samo kleknuo i ljubio im noge i molio ih za oprost. Dakle, što želim da ti kažem? Želim da kažem da ne možemo znati. Ja želim da vjerujem. I znajući sebe, želim da vjerujem da bi se ponašao drugačije. Ali, nikako na to ne gledam sa nekom dozom odobravanja. Jer mi smo dobili sada očigledno jednu nezavisnu državu, ali privatnu. Jeste da je država veliki cilj. I jeste, to je tačno. Međutim, kakva je naša država? Na kojim osnovama je napravljena? Ili na osnovama, ono što sam rekao u posljednjem tekstu, deportacija, Bukovice, Morinje, šverca cigaretama, kriminogena država, kriminokratija, sa imidžom koji je nikakav. Mi možda želimo da vjerujemo da je imidž naše države prelijepa turistička zemlja, to jeste jednim dijelom, ali u političkom smislu, kakva je to država, kakav je njen imidž? Nikakav. Šta da pričamo drugo? A ovdje imamo, a da ne pričamo o regionu, to imidž nam je nikakav. Prosto rečeno jedna kriminokratija. Čak možda bi trebalo reći milokratija. Milokratija. Privatna država. Stoga je ta država takva. Ja sam bio naivan. Evo da pričamo krajnje otvoreno, iskreno. Naivan, tako da kažem. Moja ideja i mislim kako je trebalo da bude bajkovito. Da glasamo za nezavisnost 21. maja, a onda na one izbore, ali to je sad kažem opet čista teorija i hipoteza, ali imali smo priliku teoretski rečeno. Znači, teoretski rečeno imali smo priliku. Naravno, tu priliku smo imali dosta davno sa Slavkom Perovićem. Čovjekom koji je, i od koga je ukradena ta ideja. Od kojega su sada ovi naši DPS-ovci, za koje sam ja rekao da je DPS partija leš, ukrali tu ideju, klasična, krađe. Sa razbojništvom dodatno. I onda je ta ideja, poslije napravljena je takva država, koja je, i da se vratimo u temu, bili su izbori u septembru. Hipotetički, mogli smo glasamo za državu, ali da glasamo protiv ove vlasti na tim izborima. Međutim, naravno, to je čista, da kažem, reverzija, čisto izmišljanje prošlosti, dorađivanje onako kako vam odgovara. Tako sam, da kažem, ja uradio. Tako sam pred sobom maksimalno čist. Pred sobom sam čist. Jer sam glasao za državu, a protiv ove vlasti. To radim svakodnevno. U redu. Vidjeli smo da... A nešto mi se ne izjašnjavaš? Pa ne, samo se trudim da postavljam pitanja koja su meni i nadam se slušalcima interesantna. Vidjeli smo relativno skoro da je na samo 50 kilometara od glavnog grada Podgorice, da se nalazi prije svega jedan jako dobar pjesnik. Pričamo o Svetozaru Maroviću, koji je svoj politički stav u dnevnom listu Vijesti iznio kroz poemu koja se zove Zašto ćutiš? Ne znam da li ima u planu još da objavljuje poema. Nadamo se da nema.
Ja se nadam da će nastaviti, da se na taj način objašnjava. A ovo sad ti si, znači poznato je, ne želim sad da ti želiš da se hvališ, ali ti si napravio onaj veoma interesantan, odličan snimak, ti si odrecitovao tu njegovu poemu Zašto ćutim, na YouTube-u ima to i to smo svi gledali, to je bio tvoj veoma odlična ideja, a ja sam s druge strane napisao tekst u vijestima koji zove Govorite Maroviću, jer sam ja krajnje bio, eto, iskreno rečeno, iznerviran, jer posao novinara je u stvari to, da pokaže nekim vlastodržcima i tvorcima ovog našeg rasula državnog, da ne mogu da pričaju što oni žele. U stvari oni mogu to da napišu, ali mora da se kazni. Naravno u tom građanskom intelektualnom smislu mora da se odgovori na to. Odgovor je neophodan, to je obaveza i dužnost novinara. I to što brži, da se te bljuvotine ne bi čitale bez odgovora, ne bi valjale po našim glavama, neočišćene, neoprane. Zato je dobro što si ti to onako iznio Dežulovićevski, Lucićevski na taj način, a ja na ovaj moj način, kroz taj tekst Govorite Maroviću. Dakle, jedna hrpa šifriranih gluposti. Znači, kodiranog, tajnog govora, prenošenje nekih poruka nekim ljudima. Ali opet, želim isto da kažem sljedeće. Na kraju tog teksta sam vas rekao, govorite jer će i oni kojima ćutite morati jednog dana da govore. Eventualno da napišu pjesmu. Tačno, moraju, makar oni pjesmu. Jer ko zna, možda se i možda se i Đukanović bavi poezijom. Možda, vidjet ćemo, evo Lukšić se bavi poezijom. Pa, htio sam to da te pisam. Sveto Marović je filozof, ne bi mu čudo da imamo neko hejku pjesnika u Đukanoviću. Poeta, filozof, interesuje me Lukšić, ne kao premijer, prosto mi nije zanimljivo to pitanje i čitava ta priča koliko je bolji od Đukanovića, a koliko nije. I koliko je dobro što Lukšić ima dobru saradnju sa... I ne interesuje me uopšte ta priča koliko je Lukšić popravio saradnju između vlade i medija, kao da je to sad nešto strašno velika stvar, jeli? Interesuje me jesi li čitao njegovu zbirku pjesama koju je napisao sa, ne znam koliko, nije 14, nego koliko godina? Iskreno ti kažem, nisam je čitao. Jer sam se bavio nekim drugim stvarima i čitao neke druge knjige. Okej, moram te prekinuti, izvini, brzo će kraj emisije, nisi čitao. Onda me interesuje kako gledaš na to da jedan dio nevladinog sektora i opšte medijske scene pravi od Lukšića, to sam pitao i Dežulovića i to ću svakog gosta da pitam, dok ne dođe Lukšić, ako dođe u emisiju opšte i ako bude prilike. Kako gledaš na to da jedan dio javnosti zbog toga što Lukšić piše pjesme i sluša Guns N' Rosese i ćaska neobavezno sa svojim prijateljima na Facebooku, predstavljaju ga kao sad nekog vladara, pjesnika, kao sad neku super bolju i drugačiju ličnost. Ne pričam sad da mi kažeš vezano za Lukšića, nego za te ljude koji prave čitavu tu propagandu. Da, reći ti prvo, moram to s akcentom na Lukšić, naravno, bavimo se njim. Imamo još 2 minuta, evo, samo da te podsjetim. Znači, čovjek, to je prije svega fars. Da li je to potrebno uopšte govoriti, da je to što su rekli za Obama imperijalizam sa ljudskim likom. A ovo je neka vrsta kriminokratije isto s ljudskim likom, znači istureni čovjek. Međutim, ne treba smetnuti suma da ipak on nije iz te matrice. U krajnje rečeno u građanskom smislu. Ipak, taj čovjek je to napisao to, napisao je neke to pjesme. Ko zna kakva je to poezija, to dobra poezija. On je to napisao i tako sluša i to radi. On je modern tip, da kažemo ovako. Međutim, određeni centri moći, sad da uđem samo kratko u tu, da kažemo, visoku politiku. Lukšić, ja sam htio da napišem jedan tekst s njom i vjerojatno ću ubrzo to napisati. Ja tom čovjeku ne vjerujem, iskreno rečeno. U tom smislu, uopšte nešto želi novo. Međutim, kad sam čuo neke podatke da je Njemačka u toj istorijskoj posjeti zvala samo Lukšića, bez ostalih, i kada sam čuo podatke koji kruže da je, a to je velika vjerojatnoća da je to tačno, da gospodin ministar vanjskih poslova je uradio sve da sabotira, da Lukšić se tamo sretne sa visokim adresama i tako dalje, to već nešto govori. Definitivno, jer taj čovjek, taj Lukšić, koliko god mu ja ne vjerujem, sad razmišljamo, on ima igračku u svojim rukama, igračku koja se zove vlast. Polugu. A to možda povlači na neko razmišljanje, što ću ja sa tim? Da li postoji mogućnost nekog otpadništva? Ja kažem ne vjerujem, ali to stoji na stolu kao neka hipermogućnost. Ali opet kažem, vrijeme ističe. Treba tom čovjeku reći,
Sad ili nikad? Nama je vrijeme isteklo. Ne znam da li se slažeš da čujemo verziju crnogorske himne. Nikola, možemo li... To je neka naša, jel? Pa, drugačija je verzija. Može, odlično. Treba li da ustanemo? Ja se nadam da će svi da ustanu. Hoćemo ja i ti? Ja ću razmisliti dobro o tome. Ajde, čujemo. Hvala puno. Slušali ste emisiju Nikad načisto. Ovo je kraj ljetnjeg ciklusa. Ove 4 emisije zatvaraju taj krug ljetnjeg ciklusa emisija Nikad načisto. Moje ime je Dušan Đurović i veliki pozdrav. To.